yake onokoro ni murata wanyu nyoko ni wether context Karago ni muthuri na ciana ciake ni muthuri na andu ao ni muthuri na sisters yake you know Karago ena family beside of this nonsense context Karago ena andu ao mami wawe muoyo ndiwe kana ithe ni akoragwo ithe ni akoragwo na ithe ni ndona ithe anyway just I'm sorry ndona baba Karago no ni njui mami wao ni ikaragira giti gwa karo na gacuria maguru I know that so Karago ni mundu wina ciari Musiari wa Karago gukira kaigwa andu makianirira mwana wake ni maraya ri how that parent feel that's fine that's point munge assume watu wamelewa tondunyo murare soba munge assume minatirere andwa US ri andwa US ni makireirwo ni manyire muratina uria muramacabirie right andwa US ni makireirwo andwa US makire na depression ugo niguo muraigire mukiassume atirere watu wamelewa wacha tu tupite hii Karago story ya Karago lakini mnarudia mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu that means mreda Karago aruto guo right mlikuwa mnataka Karago na reke ngwire mangethia maya Karago reke ngwire tondu wendire kamera gukira muturire waku Karago you just love camera than your family and than your everything because you make money it's very high time umenye goko gutire murata goko guthiaraga yua okay saizi wewe nduri mundu wa gwetha ritwa na tumaundu ta tou already watu wamekujua Karago wa muraya reke andu ta waithero methe ritwa na tumaundu ta tou usajulikana usaingia kwa industry why always drama and drama and drama and drama Karago wa murayas wacha watu kama waidheraro tuko na tujajulikana bado tutafute majina na hizi drama but you have been there umeingia watu wamekujua